فرزند غم دنیاشا کسی میخره غم آخرتش کسی میخره جای او بهشتای کسی غم دنیاشا میخره غم آخرتش نمیخره این فرزند فقط در قیامت دومانش میگیره به خدا جیان یردمت کنه میفورد فرمای نو بخرید نصیب و شای یردم میکنن میره فرمای نو میخری صنف چند میخونی؟ ولی مکتب نمیره همسالات صنف چندن؟ نه همسالات مکتب میخونن ای سنتیابر صنف یک میرین؟ بعد میفوره رنگ دگانات باری تام لباسای نو بپوشی خیلی که همونجا بلند بگو که اکا جانو ما را یردم کنین بگو انشالله که یردمت میکنه انشالله اونا خواهرچه دنی اونا یردم میکنه همه تونده انشالله یردم میکنه با دادت که ساز شد انشالله که کار میکنه خدا راضی باشه زندگی تون ساز میشوه که اکا هاش خیلی میکنی اینا برادرو اینا شرایطشون ختون دیدیم اینا برادرو توچکه زور اینه که خیلی کارتیره نکردنم تایی این خونو پونی تیار نیست ایده سلام علیکم برادر جونوی ما چی خیلی که میبینیم برادرو ما اینم یک شلوق اومگیم خدی در رایونی مومینو بوده برادر جونو انا امروز اومدیم هم یک کار وضعیت چختون بچه‌م تونیا بر بینیم برادرو پیشکی من میگم تون که این منوی مهاجرو یردم نکنین وضعیت همتون ما که در یگان نوارم نگفته بودم مهاجرو یردم کنین برای پلاژین او ما خوب میدونم در چی وضعیت همه شما میدونم نه که با آیا جهتی دفر خواستم که امیره پره کده بگم که کدومی که مهاجره نکنه کمک میسول برای خطون در پلاژینی وزمینه برادرو این ویدیو ما فقط به آدمای تعلق داره که در همین تاجیکستان یک کار خوب دارن همین چنی این کن مثال زورش میرسه همین اکره کمک کنین باز ما نشون میتیم یکه در چی وضعیت هست پروسه یک برای سوم نپرتو اول وضعیت ببین برادر بعد همون چند خیلی میتونی کمک تا برسون ما این مجبوری نیست برادرو کدومی میکنه برای او دنیای خودش میکنه باز ما اینا با خش رو که خونو را نشون میتیم یا همینجا نشون ای بریم خونو را اینا برادرو اینا پیشکی بگم تون که این خونو ای خودش نیست امی دیروز خاتمه گپ زد در دیگه جو کوارتیر میشیش صاحب خونه اوجه اومده خونوش گرفته کنه از یکی نه اینجا کوارتیر اومگه اینجا کوارتیر میشینه همین времени با ای جنیولی میخزه مقصد کوارتیر پیشکی بگم تون برادرو بیا نشون ته وضعیت ها اول بعد بعضی ممکن میگن واقعا خودش کار نمیکنه یگانجا هرچی میگن از واقعا خودش هم سببش هم میگه تون سه تا فرزند داره از همش خودش میگه بیا اینجا اینا برادرو بسم الله بیا اینجا اینا برادرو چه خیلی میبینین این همین خونه زندگی میکردی شونای کوارتیرایی که همین زندگی میکنن اینا برادرو اینا هول شختون ببینین دنمتری توچکه اینا بگیم زندگی میکنه این همین خیلی هول دا خیلی کوارتیره ما هیچ وقت نمیگیم برادرو که ما در 100,000 یردم کنیم 50,000 یردم کنیم یک کدامی سال که خونه بخره همین کدامی چند خیلی میتونه نه برای خدا همین اکره پلاژین زندگیش هم وزمینه خودش بگیم کورکن هم میتونه مزش نیست میونش میباید با میبینینش اینا برادرو اینا جایی که میبینین همه مای برادرو اینا خودتون بینین برادرو اینا دیدین برادرو با ما میگم تون که وضعیت مهاجرو را ما خوب میفهمیم برادرو انا در چی حالن ما هم میدونیم این چیزا را فقط این مراجعت برای نفرای همی اکه خودش هم میفهمه این چیزا را گفت التماس من وضعیت مهاجرو را میفهمم انا همی خیلی سری مقصد اومیم که نباشم و خودتون شاهیدیم برادرو که یگان نبارم من نگفتم که
ам баъде ки ҳамин проблемаҳо шуда нагуфтам ки бародарои муҳоҷир дастгирӣ кунед. Ман бародарои даст ба хайр гуфтам дар тамоми видеоам. ана мишдани бародарои хайрхоҳ, нафарое ки хайр мекунед. мақсад муҳоҷиро чун ки дар ҳамин ҳолатам, хоҳиш мекунам шумо ҳамин проблемаҳои худтон даен, Аллоҳ мушкили ҳаматона осон кунад ки соҳ саломат ба пеш падару модаратона биен бародарҷоно. хоб фақат одамои ин муроҷиат амода бо такрор мекунам ки бигӯян як бизнеси хуб дорад дар ҳамин ватани худмон дар Тоҷикистон. шароит чӣ ҳаста, мисол шароит чӣ мераста, ҳамун нафаро кӯмак кунанд, на ин ки муҳоҷиро. хоб далши мебинем ки ака худаш дар чӣ ҳол аст. биё иҷа. ина бародаро. салому алейкум. биё иҷа. ина бародаро чӣ хеле мебинен. амоз ин ама омед пеши ҳамин ака даем. боз ҳамин ака, ина микрофон ака. ҳамин ака ҳамаша пра када мефаҳмонатон. ку ака ҳамин нафарое ки шуморо тамошо доранд. салому алейкум ба ҳамаи бародаро, апаҳу хоҳарое ки моро тамошо доранд. хо хештабора, хо бегонаанд, дар кадом давлате набошанд, худованд ҳамата нигаҳбон бошад. ман мақсад чанд сол мешавад иҷоранишинам, квартира мешинам. ҳамин саҳар дайдина то ҳамин саҳар ай дигар квартира хезондан. ман ин квартира ҳамин оилам ҳамин лоқпара кашид бо ин квартира овард, вале ҷобаҷо ҳам накардем. ҳамин квартираш дар ҳамин саҳар даромадем. мақсад ки хонаву дар надорем, шароити зиндагимон камтар мушкила, камтар не мушкилай, чунки ман худам саломатии кор кардан надорам. гурдам 3 сол зиёдтар мешавад, санг дорад, ай ҳамун сабаб кори вазмин кардан наметавонам. суми шароити оператсия карданаш 3000 сомонам гуфтам наёфтам. бо ин ҳамин моҳи январ як камтар фавқулода шид, стумура маиб шид. ина стумураи ма ба ин дастурай. мақсад дига ман белата гашта наметавонам. ҳамин ҳуй кунам, агар стумурам умуман кор намекунад бародаро. ҳамин қати бастагӣ бигем вазни хидма мегардонад. дига мақсад оз оператсияам гуфтестам, мегум ки шароите надорам ки як санги гурдама бигирам. айгиҷо мақсад ман оператсия мекунам стумурама. ҳисоби шароити хонаву даре ки ҳозир мебинед, ҳаминҷа ман квартира ҳамин саҳар омадам. ай дига квартира хезондан ман иҷаш омам. ай квартира ба ин квартира, ай квартира ба ин квартира хестем акунам оилам кашида овардам ин чизи чора ба ҳаминҷора. лекин ман ҳамин қадар бародаро гуфтанем ки мардбачара ҳамун вақтем хок мешавад ки вин нуждӣ мешавад. ҳамун вақта мардбача ба хок як мешавад. мардбача ду вақт марг дорад. якум маргаш ҳамун марге аст ки мардбача вин нуждӣ мешавад. якум марги мардбача ҳамвай баъд дуюмаш марги мурданаш. кадомед ёрдам мекунӣ, ҳазор раҳмат, накуниам раҳмат. худованд ҳамата баракат додад. аллоҳ ҳамата баракат додад. ёрдам ман кунем раҳмат, накунинам раҳмат. хуб бародаро, ина чӣ хел дидем, ҳамин ака худаш бо ҳамаша пра када фаҳмон ки маззаи худаш нест, барое ки бисёри ҳол бад менависона ки ин ака худаш чӣ ба кор намекуна. хеле вазъият ча худашам гуфтак. хоҳиш мекунам ҳамун нафарое ки бо такрор мекунам, нафарое ки шароитат мерасам, мисол ягон тиҷорат дар ягон бизнеси хуб дорӣ, иншоалло ки бо бигӯем ки худованд бо зиёдтар метад, ҳамин акара як дастгирӣ кунем ки як камака кам бошад, саломатиш худша соз кунад, бо иншоалло ба поки бихеза, худаш бо зиндагӣ худша пеш бурда метавонад бародарҷоно. хоб ака, ана нафарое ки хайртон мекунанд, ҳамвора як дуо медодем. ҳазрати парвардигор, ҳар он касе ки моро ҳам хайр мекунад, ғайри мо дигар касоро ҳам хайр мекунад, худованд хайр шава, даргоҳаш қабул кунад, дастгири қиёмат шава, дар охират дастгир шава, ай сари пули сирот гузаштанаш осон кунад аллоҳ таоло. парвардигор ай фарзандош серш кунад, дохили ҷаннат кунад, дар охират худшам фарзанд шава, аҳлу байтшам раҳматик ё арраҳманир роҳимин. худованд нигаҳбоншон бошад дар ҳаққи касе ки хайр кунад. хоб ина бародаро, видео дарози бад нашава. ина хай акара палажани шадиден. ана ку ака карта дорем, баъд ҳамун карта картаи амонатбанкам дорем. душанбе сити чи? не душанбе сити надорем ака. ина иш амонатбанкай дар номи хидмат, иш эсхатай дар номи абҳамай, абҳай хидмат дар номи абҳат. хоб анами бонки эсхаташаку рақамош чандай? номерои телефониш 30 60 68
64 боя бурга тапто 3 60 68 64 ана ками кодои ки дароз астен амра фони пра бугенака 50 58 27 04 20 48 10 94 ана иш ба кадом номера и ба ному фамилия кие ба Одина Ева Барфимуг Лаҳмадовна. тамом ана ишан ба кадом рақамаяка Иш 907 30 244 000244 907 ин рақами телефони хидмаи картаи хидмат. ана рақам шапони бугеня бо И дар номи фамилияи Одинаев Юраҳмад Гулаҳмадович хидм даҳай. Иш 97 62 52 00 04 87 98 50 обина рақамаи бародаро карта. ба ному фамилия кие ба кадом номера Иш Амонатбанк гуфта кака кадоми чӣ қадаре ки метавонем кӯмактона барасонем бародарҷоно ана рости ака картаи душанбестӣ надора ҳами картҳош дани чанд қадаре метавонем чени зурастон и ака бигем бисёр талаб намекунад ҳами мега худованда насибам чанд қай оварда боша ман ҳамудам шукр медим чанд қадаре боша ҳами аксумдисум ки партоен агар амира 40-50 ҳазор одам тамошо куна худаш ясуми хишу ҳам личениам мекуна ҳеч нияи участка ҳам медира акмон ҳам мегем участкаш будем дусолда иншолло ки ҳамаш хуб мешавад ёрдам мекуна Амонатбанкай нагуфт чӣ не амонатбанкай медонам ин иш амонатбанкай ай худат амонатбанк бидай апатон банки эсхата исхата. хоб ина бародаро кадоми чанд қадаре метавонем кӯмактона бирасонем дар ки ҷой ҳастен алло ҳамата нигаҳбон бошад чӣ дар ватани азиз монен чӣ берунаи ватани азиз дар ки ҷое бошен алло ҳамата нигаҳбон бошад Амин. дар паноҳи худо бошем бародарҷонам